салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. طبق قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره دعوت نمودن اجلاسی 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 5 نوامبر ساعت 10 در شهر دوشنبه اجلاسی 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار می‌گردد. شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که در اجلاسی 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم بر اساس قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با کدکس مرافعه‌ای اقتصادی جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره غله و محصولات کارکردی و اوید با وارد نمودن تغییر الوه‌ها با قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی، دیگر قانون‌های قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اینچنین مسئله‌ها اوید با عوض نمودن نام بعضی واحدهای مأموری حدودی جمهوری در نظر داشته شده است. امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایشگاه 12 بین‌المللی کتاب دوشنبه آغاز گردید. در آن بیش از 40 ناشر زیاده از 5000 کتاب تازه نشر را پیشنهاد نمودند. هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی کتاب و تحکیم و گسترش رابطه‌های فرهنگی تاجیکستان با دولت‌های جهان، تشویق و ترغیب کتاب و کتابخانه در جامعه ارزیابی گردید. شرح نوروز سفرов در همین موضوع آماده شده است. ҳамин як маротиба 12 аст ки намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе беҳтарин нӯширонро аз тоҷикистон ва берун аз он ба ҳам меорад. тадбири фарҳангӣ ҳамасола ҳамчун падидаи муҳими тарғиби китоб ва таҳкими иртиботи фарҳангӣ бо нӯширону нависандагони кишварҳои дӯст баргузор мешавад. чун анъана имсол низ намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе бо шаклу шеваи нав ва пешниҳоди китобҳои тозанашри ватаниву хориҷӣ оғоз ёфт. дар расми ифтитоҳи тадбири мазкур вазири фарҳанги кишвар Матлубахон Сатториён, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон ва маъруфтарин нӯширон бо пешниҳоди хонданитарин китобҳои худ аз Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории чунин намоишгоҳ устувор гардондани робитаҳои фарҳангӣ махсусан дар масъалаи табъу нашр ва тавзеъи китоб мебошад. ноширон аз давлатҳои зиёде дар ин намоишгоҳ иштирок доранд ки солҳои пешин низ ин робитаҳо замина гузошта шуда буд дар намоишҳои гузашта ва таваҷҷӯҳи махсус бештар ба мазмуну муҳтавои китоб аст, ба сифати китоб, ба дизайни китоб аст ки яке аз дигаре фарқкунанда, яке аз дигаре зеботар мебошад ва тавре ки мушоҳида мекунед ихлосмандон бо завқу шавқи зиёд аз ин намоишгоҳ дидан мекунанд ва гуфтан намонад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи чопу ба таб расонидани китоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. махсусан бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи чанд соли охир аст ки озмунҳои ҷумҳуравӣ дар партави китобу китобхонӣ доир мегардад. фуруғи субҳи доноӣ, илм фуруғи маърифат ва дар радифи инҳо дигар чорабиниҳо ва тадбирҳои муҳими фарҳангӣ ҳастанд ки насли наврасро ба китоб наздик мекунанд, китобро ба насли наврас ва ҳама ин ҷаҳду талошҳо ба хотири тавсея ёфтани дониши ҷавонон аст, ба хотири муаррифии таърихи тамаддун ба насли имрӯза аст, ба хотири тавсея бахшидани нашри китоб дар қаламрави ҷумҳурӣ мебошад. имсол низ чун солҳои қаблӣ макони баргузории намоишгоҳи 12 байналмилалии китоби душанберо беш аз 40 ношир бо пешниҳоди зиёда аз 5000 номгӯи китоби тозанашр ҷило медод. китобҳои пешниҳодшуда дар риштаҳои адабиёти бадеӣ, адабиёти кӯдакона, осори илмӣ, таърихӣ, фалсафӣ ва фарҳангу иҷтимоиёт буда барои ихлосмандони китоб бо нархҳои дастрас пешкаш гардонида шуданд. ҳозирин аз ҳар растаи китоб дидан карда ба маҳорати волои китобдорӣ, дизайн ва муҳтавои онҳо баҳои баланд доданд. яке аз воситаҳои бисёр муассири тарғибу ташвиқи китоб намоишгоҳҳои
کتاب است، از جمله نمایش بین المللی کتاب دوشنبه که امسال بار 12 برگزار می شود. کتاب اساس حیات نویسنده است. از این رو امروز برای نویسنده ها در حقیقت عید است، جشن است. ادیبان در برگزاری نمایشگاه های کتاب فعالانه اشتراک می کنند. امروز هم گروه کلان آنها در اینجا هستند. در برنامه ملاقات ها با خوانندگان، میز مداوری نظم روسیه و تاجیکستان با اشتراک شاعر و نویسنده های بسیار معروف روسیه که مهمان نمایشگاه می باشند امروز برگزار می شود. این همه با قرابت بیشتری ادیبان و خوانندگان و از جانب دیگر با قرابت بیشتری ادیبان کشورهای گوناگون و گسترش دوستی و همدیگرفهمی مساعدت می‌کند. نمایشگاه 12 جهانی کتاب دوشنبه نسبت به سالهای قبلی با اشتراک فعال جامعه و پیشنهاد ادبیات‌های تازه نشر تفاوتی زیاد دارد. همچنین در این تدبیر در برابر نوشیران ترکیه، ازبکستان، هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلقی چین، فدراسیون روسیه همچون مهمانی فخری اشتراک نموده دستاوردهای خود را در سمت فرهنگ کتابداری پیشکش خواننده تاجیکستانی گردانیدند. قابل و ذکر است که در نمایشگاه کتاب دوشنبه کتابداران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور نیز نمونه ادبیات علمی استادان و پروفسوران را پیشنهاد نمودند. واقعا همین گونه نمایش‌های بین المللی باعث همکاری متقابله مطبعه‌ها می‌گردند. در برابر این نویسندگان، شاعرانی که امروز در تاجیکستان هستند می‌توانند با کل دولت‌های دنیا کتاب‌های خود را پیشنهاد کنند. آنها مقام و منزلت بین المللی گیرند و از کتاب‌های دیگر خوانندگان تاجیکستان می‌توانند که کتاب‌ها را خریداری کنند، بینند و از فرهنگ و تمدن و علمی دولت‌های خارجه برخوردار باشند. همچنین در ادامه نمایشگاه بین المللی 12 کتاب دوشنبه ملاقات ادیبان تاجیکستان و فدراسیون روسیه عاید به همکاری‌ها در ساحه ترجمه و نشر کتاب برگزار گردید. درست است که ملت تاجیک همچون ملت صاحب تمدن در سمت کتاب و فرهنگ کتابداری در جهان متمدن جایگاهی استوار دارد و برای جهانیان آفریده‌های دانشمندان ما محک آموزش است. نمایشگاه بین المللی 12 کتاب دوشنبه ادامه چنین هدف‌های جهانی شوی است که تا 24 ماه روان در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه می‌یابد. امروز در شهر دوشنبه تحت عنوان دوشنبه آینده هوشمند و استوار فروم ملی عاید به شرح اختیاری محلی دایر گردید. ذکر گردید که شرح اختیاری محلی روندی است که مملکت توسط آن وضع رشد اقتصادی و اجتماعی را در سطح شهر و پیشروی‌ها را همچون روند پیگیری و مکانیزم بازنگری در سمت تطبیق روزنامه گلوبالی برای دوره تا سال 2030 ارزیابی و پیشنهاد می‌نماید. در رسم افتتاح چورابینی معاون رئیس شهر دوشنبه عبدالرحمن عبدالرحمنزاده ابراز نمود که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از 28 مارس سال 2023 تهیه و آماده‌سازی شرح اختیاری محلی شهر دوشنبه را شروع نمود. شرح اختیاری محلی روندی است که مملکت توسط آن وضع رشد اقتصادی و اجتماعی را در سطح شهر و پیشروی‌ها را همچون روند پیگیری و مکانیزم بازنگری در سمت تطبیق روزنامه گلوبالی برای دوره تا سال 2030 ارزیابی و پیشنهاد می‌نماید. همچنین گفته شد که جمهوری تاجیکستان چون عضو کامل حقوق جامعه جهانی عهده‌داری‌های خود را بابت تطبیق روزنامه گلوبالی برای دوره تا سال 2030 عاید بر رشد استوار هنوز سال 2015 قبول نموده بود. تا امروز علاقه 2 مرتبه شرح اختیاری محلی را عاید به دستاوردهای مملکت در سمت تطبیق هدف‌های رشد استوار معرفی نموده است. خوشبختانه امروز در دایره دستور و سپارش‌ها و راهنمایی و هدایت‌های به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تهیه و آماده‌سازی شهر اختیاری محلی شهر دوشنبه با اینابت دستاورد و نتیجه‌های نایل گردیده در سمت تطبیق هدف‌های رشد استوار برای نایل گردیدن بر روزنامه گلوبالی عاید بر رشد استوار برای دوره تا سال 2030 تهیه و آماده گردید.
ҳадафи шарҳи ихтиёрии маҳаллӣ баррасии самту имконияти рушди пойтахт дар раванди ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди устувор бо такя ба технологияи ҳушманду устувор мебошад. иттилоъ дода шуд ки шаҳри Душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи марказӣ яке аз аввалин шаҳрҳое аст ки шарҳи ихтиёрии маҳаллии худро оид ба дастовардҳои рушд ва ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди устувор дар арсаи байналмилалӣ пешниҳод мекунад. шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурӣ ва маркази маъмурию сиёсии кишвар дар самти татбиқи рӯзномаи ҷаҳонии ҳадафҳои рушди устувор пешсаф мебошад ва аз рӯи 17 ҳадафи рушди устувор имрӯз дастовардҳои хешро муаррифӣ намуда ҳамзамон қадамҳои минбаъдаи худро ҷиҳати суръат бахшидан ба ҳамин раванд ва ҳадафҳои мақсаднокро то соли 2030 аллакай муайян кардааст ки ба ҷонибҳои дахлдор муаррифӣ менамояд ва шарҳи ихтиёрии маҳаллии шаҳри Душанбе ҳамзамон баъд аз муаррифӣ дар сатҳи миллӣ дар форуми байналмилалии шаҳрҳои устувор муаррифӣ карда мешавад. дар таҳияи ин шаҳр Душанбе пайравӣ ба таҷрибаи миллиро ҳамчун замина барои рушди ҳамкории бисёртарафа, таҳким бахшидани мавқеи мамлакат дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҷалби шарикони наву сармоягузориҳо истифода мебарад. дар ҷараёни ҳамоиш намояндагони дигар сохтору мақомот ва шарикони рушд маъруза намуда тамоми бахшҳои ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии пойтахти мамлакатро дар доираи ин ҳадафҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву созандагии бомаром идома доранд. алалхусус сокинони деҳаи ҷавонони ҷамоати деҳоти Чӯз тасмим гирифтанд ки то ҷашни фархунда 35-солагии истиқлолии давлатӣ тамоми роҳҳои байни деҳаро пурра асфалтпӯш намоянд. ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода дар ҳамин бора гузориш медиҳад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, сокинон ва соҳибкорони деҳаи ҷавонони ноҳияи шаҳри нав тасмим гирифтанд ки роҳҳои дохили деҳаро ба масофаи 2 километр мунфарш намоянд. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори ноҳия корҳои созанда вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин амалҳои неку шоиста дастаҷамона камари баста имрӯзҳо кӯшиш намуда истоданд то ки маҳалли зисти хешро обод намоянд. чуноне ки дида истодаед имрӯз мардуми шарафманди баҳрангу номуси деҳаи ҷавонон бо азми иродаи нек баҳри ободии ватан, баҳри ободии деҳаи худ роҳҳои деҳаро мунфарш карда истоданд. мо ба миқдори 1800 метр роҳҳои деҳаро асфалтпӯш карда истодаем ва ҳамчунин 140 хоҷагиро бо оби ошомиданӣ таъмин намуда истодаем. деҳа пурра бо симчӯбҳои замонавӣ таъмин карда шуд. бо тамоми кӯчаҳо фирӯзонак фурӯзон карда шуд. тамоми ҷӯйборҳои деҳа латокпӯш карда шуд. таъмири роҳҳои мазкур аз ҷониби муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав бо истифода аз техникаҳои муосири соҳавӣ анҷом дода шуда 2 километр масофаро дар бар мегирад. ҳамчунин дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ корҳои дигари ободонию созандагӣ низ бомаром идома доранд. пахта ашёи хом барои пешбурди саноат буда василаи рушди соҳаи кишоварзӣ дониста мешавад. дар ноҳияи восеи кишоварзон имсол аз майдони зиёда аз 7000 гектар пахта ҷамъоварӣ менамоянд. дастранҷи хоҷагиҳоро корхонаҳои пахта ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ коркард менамоянд. хоҷа Назриев дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар дорад. дар ноҳияи восеъ пахтаи хоҷагиҳоро имсол корхонаи коркарди пахтаи ширкати хусусии Самар коркард менамояд. бо оғози фаъолияти корхона 20 нафар сокинони бешуғл соҳиби ҷойи корӣ гардиданд. собиқ мутахассисони корхона ҳам ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб шуданд.
корхонаи мазкур бо роҳбарии директори ширкат муслиҳиддин фазлиддинов дар дораи корҳои ободонӣ бахшида ба солҳои рушди саноат бо таъмиру бозсозӣ ба кор дароварда шуда дар назар аст ки дар ин мавсим то 30,000 пахтаи хоҷагиҳоро коркард менамояд. дар корхона аз пахтаи хом се намуди маҳсулот нахи пахта, чигит ва линд истеҳсол карда мешавад. нахи пахтаи истеҳсоли корхона ҷавобгӯ ба меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ буда омода аст корхонаҳои ватаниро бо ин ашёи хом таъмин намояд. طبق دورنمای استحصالی شرکت خصوصی سمر در زمینه کارخانه پخته کارخانه‌های رغبانکشی و نساجی منبت به کار درآورده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Соғд қабули сайёри роҳбарияти вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. Аснои гузаронидани ин тадбир ҷиҳати рафъи камбудиву нуқсонҳои ҷойдошта дар низоми маорифи вилоят ба масъулон дастуру сипоришҳои мушаххас дода шуд. тафсилот дар ин бора. дар муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 1 ҷамоати хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров барои сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд қабули сайёри шаҳрвандон аз ҷониби вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Раим ҳамроҳ баргузор гардид. дар он роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ, сардорони раёсат ва мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. муроҷиаткунандагон аз ҳисоби кормандони касбу кори гуногун доир ба сохтмони биноҳои иловагии таълимӣ дар назди муассисаҳо, таъсиси толори варзишӣ, интиқол аз як донишгоҳ ба донишгоҳи дигар, идомаи таҳсил, аз нав барқарор намудани аттестати хатм ва дигар масъалаҳо дархост ва таклифу пешниҳодҳои худро ҷиҳати рафъи мушкилоти худ و پیشبرد ساحه معارف کشور منظور نمودند. در مجموع 14 نفر از شهر و ناحیه‌های باباجان غفورов، جبار رسولov، استراوشان، بوستان و پنجکند به وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان جهت مساعدت به حل مسائل بالا ذکر مراجعت نمودند. در رفتی بررسی مراجعت‌ها وزیر معارف و علم به مسئولین جهت حل و فصل سریوقتی مسائل موجوده در مهلت‌های معین دستور و سپارش‌های مشخص داد. همچنین تحت ریاست وزیر معارف و علم سیدزاده رحیم همراه جلسه سیاری هیئت مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. وزیر معارف و علم جلسه را اوید به وضع اجرای نقشه و برنامه‌های تعلیمی، تامینات با کادرهای پداگوژی، کتاب‌های درسی، سطح و صفت دانش خوانندگان و تطبیق برنامه‌های دولتی در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های خوجند، گلستان، اسفره، استقلال، باباجان غفورов، مسجد و اشت آغاز کرده حاضرین را با روزنامه جلسه و مسئله‌های جاری بررسی شونده شناس نمود. سپس گزارش سردار ریاست تحصیلات میانه عمومی وزارت معارف و علم اسام‌الدین زاده شراف‌الدین اوید به وضع اجرای نقشه و برنامه‌های تعلیمی، تامینات با کادرهای پداگوژی، کتاب‌های درسی، سطح و صفت دانش خوانندگان و تطبیق برنامه‌های دولتی در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد شنیده شد. ضمن بررسی مسئله‌ها رئیس جلسه توجه اساسی را به مسئله‌های وضع اجرای نقشه و برنامه‌های تعلیمی، مقام آموزگار، فراگیری بزینه تحصیلات تا مکتبی، تشکیل مرکزهای انکشاف کودک در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، به تحصیل علاوگی جلب نمودن خوانندگان، زیاد کردن شماره مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی، رعایت طلبات حجت‌گذاری در مؤسسه‌های تعلیمی، اشتراک خوانندگان و آموزگاران در درس، از کورس‌های تکمیل اختصاص گذشتن آموزگاران، آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی به دوره تیر ماه و زمستان سالهای 2024-2025، پیشنهاد معلومات آماری درست اوید به نارسایی کادرهای پداگوژی، حاضرشوی آموزگاران جوان به جای کار، تامین خوانندگان با کتاب‌های درسی و پرداخت مبلغ اجاره کتاب‌های درسی، بلند برداشتن صفت تحصیلات، رعایت سندهای معیاری به تنظیم درآورنده ساحه، دستگیری آموزگاران جوان، آموزش زبان دولتی، آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، اشتراک خوانندگان در المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبحدان‌های کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من و دستگیری آموزگاران آنها،
фарогирии хонандагони синфи 9 ба 10 ва аз таҳсил дурмонда, риояи талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, дар бораи тарбия ва тамдӯстии шаҳрвандон, дар бораи масъулияти тарбияи кӯдак равона карда ба масъулин ҷиҳати иҷрои ҳатмию саривақтии стратегия, барнома, консепсия, қарорҳои ҳайати мушовара ва фармоишҳои вазири маориф ва илм супоришҳои қатъӣ дод. Бо назардошти ироаи таклифу пешниҳодҳои аҳли толор вобаста ба масъалаҳои баррасӣ шуда қарорҳои дахлдор қабул гардид. ба шарофати истиқлолияти давлати Тоҷикистон ва сиёсати ватандӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷашни меҳргон ва дигар суннатҳои миллии мо эҳё шуданд. Тантанаҳои ҷашни меҳргон дар корхонаву ташкилот ва муассисаҳои олии таълимӣ идома дорад. Дар ин замина бо ибтикори масъулин дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳам ҳамоиши шукӯҳмандӣ идона созмон дода шуд. Тафсилоти бештар дар ин бора. чанд рӯзи охир аст ки дар саросари кишвари азизамон иди меҳргон таҷлил гашта истодааст. Ин ҳам шарофати истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст ки мо соҳиби ҳама анъанаҳои бостонӣ будани худро собит намуда метавонем. Дар ин замина бо тасмими раёсати Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иди меҳргон ҷашн гирифта шуд. намои идонаи донишгоҳ барои эҳсоси худшиносӣ муносиб буд. дар намоишгоҳи ҷашнии донишгоҳ аз ҷониби садорати ҳамаи факултетҳо дастурхони идона ороста шуд. дар ҳамаи онҳо бо расму анъанаҳои давраҳои гуногун заҳмати кишоварзу деҳқон инъикос гардид. унсурҳо ва ҷузъиёти ифодакунандаи меҳргони аҷдодӣ дар чорабинӣ ба мушоҳида расид. аз намоишгоҳи мазкур аҳли раёсати донишгоҳ дидан намуда ба заҳмати устодону шогирдон баҳои баланд доданд. дар қисмати дигари чорабинӣ маҳфили илмӣ фарҳангӣ ҷараён гирифт. нахуст ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Эмомалӣ Насирдинзода баромад карда меҳргонро рамзи муҳаббату шодмонӣ номид. аз ҷумла таъкид гардид ки муҳаббат, вафо, меҳр, самимият ва дигар ҷанбаҳои инсондӯстӣ моҳияти ҷашни меҳргон мебошанд. бо ҳама заҳмату талошҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳое ки эҳё гардиданд зиндакунандаи таърихи мост, қайд гардид дар идомаи баромади масъулин. профессори факултети филологияи донишгоҳ Равшан Раҳмонӣ бо такя ба асноди таърихӣ меҳргонро ҳуҷҷате дар таърихи бостонӣ доштани халқи мо номид. мавсуф бо такя ба шоҳномаи безавол таърихи кӯҳандоштани ин ҷашнро таъкид кард. таърихнигори шинохта устоди факултети таърих Ҷонибек Асрориён меҳргонро рӯзи шодиву нишоти халқи заҳматкаш номида унсурҳои онро рамзи муҳаббату меҳру сафои зиндагӣ баҳогузорӣ кард. зимнан таъкид карда шуд ки ҷаҳон ба се нерӯ зинда мебошад: кишоварзон, доноён ва ҳарбиён. ба андешаи ӯ дар ин самт заҳмати кишоварз муқаддам ба ҳисоб рафта омили ҳастии башар мебошад. ҳамин тавр меҳргон бо унсурҳои хоси худ дар ин муассисаи олии таълимӣ таҷлил гардид. хушбахтона дар замони соҳибистиқлолии ватани маҳбуб тамоми ҷашнҳои миллии мо аз ҷумла иди меҳргон дар сатҳи баланди давлатӣ таҷлил карда мешаванд. дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ҳам ин иди бостонӣ бо шукӯҳу ҷалоли тоза истиқбол карда шуд. дар вилояти Суғд ба муносибати иди меҳргон чорабиниҳо идома доранд. вобаста ба ин дар маҷмаи Хуррамшаҳр бо ташаббуси факултаи химия ва биологии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳти унвони меҳргон ҷашни ниёгони миллат чорабинӣ доир гардид. дар саҳни маҷмаъа маҳсулоти кишоварзӣ ва намунаи ҳунарҳои миллӣ ба намоиш гузошта шуд. мақсад чи аст? эҳтиром ба табиат, эҳтиром ба ҳосили табиат, эҳтиром به زحمت مردی کشاورز و مردی باغبان و مردی دهقان است تا اینکه همین حاصلی که جمع شد از بین نرود، تلف نشود. و این یکی از سنت های نیکش استفاده کردنی میوه هایی که در همین فصل پخته میرسد و آنها را نگه داشتن، از آنها مثلا از انگور شیرینی پختن و مویز کردن و دیگر عامل هایی که هست، عمل هایی که هست در همین عرفی جشن مهرگان و بعد از مهرگان ادامه می‌یابد. از سنت‌های دیگرش همین است که در همین جشن دسترخوان این جشن عبارت می‌شود از میوه‌های نو رسیده و از دانه‌ها، از حبوبات، از لوبیاها که در همین فصل مثلا در خوجند مشاهده می‌کردیم که مردم باش پیابه می‌کردند و لوبیا پیابه می‌کردند و کدو پیابه می‌کردند که همین از حاصلی نوی همین سال است که هم برای سلامتی انسان فایده دارد و همچون یک غذای دانه سری دسترخوان میگذاشتند، آن را استعمال میکردند و
با طبیعت موزون و در نزاکت بودن است. رектори донишгоҳ устодону донишҷӯёнро бо ҷашни меҳргон табрик гуфта аз аҳамият ва расму оини ин ҷашни миллӣ зикр дошт. таъкид гардид ки дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни меҳргон дар баробари дигар ҷашнҳои миллӣ мақоми баланд ва ҷойгоҳи арзандаро ба худ касб намуда асолати пешинаро барқарор намудааст ва ҳамчунин ҷашни инсонмеҳвар ҳувиятсоз ва мавсими ҳосилғундорӣ дар саросари кишварамон бо шодиву сурур ва фараҳмандӣ таҷлил мешавад. гуфта шуд ки меҳргон аз ҷашнҳои мардуми ориёитабор маҳсуб ёфта ҳамчун таҷассумкунандаи дӯстию рафоқат меҳр ба инсон ва ҷамъоварии кишту кор ва натиҷаи заҳмати пурбори деҳқон шинохта ва пазируфта шудааст. пешвои муаззами миллат таъкид доштанд ки ҷашни меҳргон ҳамчун оини бостонӣ мероси арзишманди аҷдоди шарафмандамон буда дар тӯли таърих ва имрӯз ба сифати яке аз рукнҳои муҳими худшиносиву худогоҳии мардуми мо ба ҳисоб меравад. меҳргон дар фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик ҷойгоҳи хоса дорад. гузаштагони мо анъанаву суннатҳои онро дар хотираи таърихии хеш чун дури гаронбаҳои маънавӣ ҳифз карда то ба наслҳои имрӯза расонидаанд. дар идораи ширкати мегафон тоҷикистон бо футболбозони тими миллии тоҷикистон вохӯрии дӯстона баргузор гардид. мавзӯи асосӣ ба муҳокимаи лоиҳаҳои оянда ки барои дастгирии варзиш дар кишвар нигаронида шуданд вобаста буд. дар интиҳои мулоқот ба ҳамаи бозингарони фаъол ва сармураббии мунтахаби кишвар рақамҳои тиллоӣ бо хизматрасониҳои пардохтшудаи алоқа ҳамчун тӯҳфа тақдим карда шуданд. ҳамкоронамон дар ин бора гузориш медиҳанд. дастгирии соҳаи варзиш ҷузъи муҳими сиёсати иҷтимоии ширкати мегафон тоҷикистон маҳсуб меёбад. шурӯъ аз тобистони соли 2024 дар баробари имзошавии шартномаи ҳамкорӣ байни оператор ва федератсияи футболи тоҷикистон ҳамкориҳо оғоз гардиданд ки ҳадафи онҳо роҳандозии лоиҳаҳои муштарак оид ба рушди футбол дар кишвар мебошад. аввалин рӯйдоди бузург фестивали мегафон футбол дей бозӣ бо ситораҳо буд ки рӯзи 1 сентябр ҳазорҳо нафарро дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии душанбе ба ҳам овард. вохӯрии навбатӣ бо бозингарон ва мураббиён имкон дод ки дар фазои дӯстона лоиҳаҳои минбаъдаро мавриди муҳокима қарор диҳанд. ширкати мегафон тоҷикистон дастаи мунтахаби футболбозони ҷумҳурии тоҷикистонро дастгирии бевоситаро ба роҳ мондааст ва имрӯз мо аз номи кулли кормандон кулли роҳбарияти ширкати мегафон тоҷикистон тамоми меҳмононе ки имрӯз дар маркази хизматрасонии мо қарор доранд миннатдории худро баён менамем, чунки барои мо ҳар як меҳмоне ки қудуми худашро ба ширкати мегафон мегузорад як арзиши баландеро дорад ва мақсади асосии имрӯза вохӯрии мо дар он мебошад ки имрӯз мо тибқи он шартномае ки тибқи он барномаи ҳамоҳангсозие ки байни мо федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст тамоми футболбозони тими миллиро дастаи футболбозони ҷумҳурии тоҷикистонро бо номерҳои бо рақамҳои тиллонии ширкати мегафон тоҷикистон таъмин менамоем ва ба ҳар яке онҳо хизматрасонии ширкати мегафонро бар муҳлати 1 сол пешниҳод менамоем. яке аз вазифаҳои асосӣ дар доираи ин ҳамкориҳо таҳкими робитаи байни футболбозон ва мухлисон махсусан ҷавонон мебошад. аллакай дар моҳи ноябр дар толорҳои алоқаи ширкати мегафон тоҷикистон ҷамъомадҳои аксгириву соядастгузорӣ баргузор мешаванд ки дар онҳо дӯстдорони варзиш метавонанд бо варзишгарони дӯстдоштаи худ акс гирифта ба онҳо савол диҳанд ва тӯбҳоро бо имзои онҳо ҳамчун тӯҳфа гиранд. футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон мегӯянд боварӣ доранд ки чунин мулоқот ба онҳо нерӯи иловагии варзишӣ мебахшад ва дар қалби онҳо орзуи пирӯзиву гузоштани рекордҳои шахсиро бедор мекунад. миннатдории худро бар ҳамин ширкати мегафон мерасонем ки моро дастгирӣ мекунанд. хусусан ман аз ҳамин ширкати ҳамин мегафон тоҷикистон истифода мебарам. сифати хизматрасонӣ аст дар сатҳи олӣ мебошад. мо хеле хушҳол ҳастем ки мегафон тоҷикистон моро дастгирӣ мекунад. мо хеле аз ин хушҳоле миннатдории худро ба ширкати мегафон тоҷикистон баён мекунем. ҳамчун рамзи эҳтиром нисбат ба варзишгароне ки тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд ширкати мегафон тоҷикистон ба бозингарон ва сармураббии тими миллӣ симкортҳоро бо рақамҳои тиллоӣ тӯҳфа кард. маблағи хизматрасониҳои алоқаи онҳо пешпардохт шудааст ва онҳо метавонанд бо наздикон муошират намоянд ва аз дилхоҳ гӯшаи дунё хушнудии пирӯзиҳои худро расонанд. миннатдории ман ба ширкати мегафон тоҷикистон ки онҳо тими мунтахаби моро дастгирӣ мекунанд ва ин гуна
تحفه ها رو به ما تقدیم کردند. дар робита ба фаъолияти эҷодии ҳунармандон ва коргардонҳо дар муассисаҳои театрии кишвар пайваста чорабиниҳои адабию маърифатӣ ташкил карда мешавад. ин навбат дар театри академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бахшида ба фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асланшоҳ Раҳматуллоев маҳфили эҷодӣ баргузор шуд. маҳфили эҷодии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асланшоҳ Раҳматуллоев дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бо шукӯҳи хоса баргузор гардид. қабл аз оғози қисмати расмии чорабинии намоиши филми мустанад доир ба фаъолияти эҷодии мавсуф манзури аҳли нишаст гардид. дар ин чорабинии фарҳангӣ муовини якуми вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Обид Назариён, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода аҳли фарҳанг, дӯстону наздикони ҳунарманд иштирок карданд. зимни баргузории чорабинии масъулин баромад намуда изҳор доштанд ки ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик Асланшоҳ Раҳматуллоев дар инкишофу пешрафти театру синамои тоҷик нақши мондагор гузоштааст. бахусус дар бахши ҳаҷм нақшҳои мондагору диданиро ҳам дар театр ва ҳам дар синамо иҷро намудааст. ҳар як нақши офаридаи ӯ хеле ҷаззобу табиӣ буда дар хотири тамошобин боқӣ мемонад. зикр шуд ки Асланшоҳ соли 1975 институти давлатии умумиттифоқии кинематография шаҳри Москавро хатм карда дар театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ҳамчун ҳунарманд фаъолият кардааст. аз соли 1994 ҳунарманд ва коргардони театри миниатураи оина мебошад. дар Гамлет, Корвони бахт, ҳодисаҳои ғайриоддӣ, Гилеми кабуд, Шоҳлир, Роҳзанон мардон намегириянд, вақте шаҳр хобидааст, Ғуруби аҷам бар ин спектаклҳои театр хуб ҳунарнамоӣ карда истеъдодаш дар кино низ намоён аст. нақшҳои иҷро кардааш дар филмҳои бадеии Тӯфон дар водӣ, Ҳафт домоди дуздидашуда, Вохӯрӣ дар дараи марг, Робита, дар Ағба намепаронед, Дӯстонро намефурӯшанд, Ҷура шикорчӣ аз Минархар, Афсонаҳои нави Шаҳрзод, Кумир, Марди мутааллиқи Дузан, Қасосгири хурд, Qosh ба qosh, вақте болои шаҳр борон меборид, Гумшуда ёфт шуд, Қушатир ва даҳо филми дигар хотирмонанд. ин ҳама дар ҷараёни маҳфил возеҳу равшан баён гардид. дар шаҳри Кӯлоб 10 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият мекунанд ва дар онҳо беш аз 2000 кӯдак ба тарбия фаро гирифта шуданд. дар аксари муассисаҳо омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русию англисӣ ба роҳ монда шудааст. ба иттилои раёсати маориф, ҳамаи муассисаҳо барои бемушкилӣ паси сар намудани мавсими тирамоҳу зимистон омода мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. дар шаҳри Кӯлоб 10 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият мекунанд ки дар онҳо беш аз 2000 нафар кӯдакон ба тарбия фаро гирифта шуданд. муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 дар хиёбони Исмоили Сомонӣ ҷойгир буда ба мавсими зимистон омода аст. бинои муассиса аз таъмир бароварда шуда дар анбори он миқдори зарурии маводи хӯрока захира карданд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 2 бошад 200 нафар кӯдакон дар 6 гурӯҳ тарбият мегиранд. бинои муассиса ба воситаи барқ гарм карда мешавад ва таҷҳизоти муосири гармидиҳанда дастрас гардида маводи хӯрока низ захира кардаанд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 3 бошад 260 нафар кӯдаконро дар 12 гурӯҳ тарбият медиҳанд, чун дигар муассисаҳо дар баробари тарбият забономӯзии кӯдаконро ба роҳ монданд. барои зимистонгузаронӣ ангишту ҳезум ва дигар намуди маводи сӯхт инчунин хӯрока захира карданд. дар муассисаи мо аз 12 гурӯҳ иборат мебошад ки дар 12 гурӯҳ кӯдакон бо таълиму тарбия фаро гирифта истодаанд. дар баробари омӯхтани забони тоҷикӣ боз 2 забони дигар ҳам ба роҳ монда шудааст ки яке забони русӣ ва дигаре забони англисӣ мебошад. ва мо кӯшиш карда истодаем ки кӯдаконро дар рӯяи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ, забономӯзӣ таълиму тарбия диҳем. ва мо барои гузарондани фасли тирамоҳу замистон омодаем. шишабандиёмон қариб ки 100% мебошад. ҳамаи гурӯҳҳо бо печҳои барқӣ таъмин шудаанд ва бо эзум низ таъмин шудаем. захираи эзум ҳам дорем ва ман бо боварии комил гуфта метавонам ки фасли тирамоҳу замистонро бе ягон маъмуният пас сар мекунем. ва инчунин захираи хӯрока ҳам бошад. ҳар моҳа мо онро
دسترس میکنیم و بوسه و خوراک گرم کودکان و نورسان رو ما تامین میکنیم. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 7 کلانترین مؤسسه در شهر کلو به حساب می رود و در آن 220 نفر کودکان در 11 گروه به تربیت فرا گرفته شدند. با کودکان از 4 تا 6 ساله زبانهای روسی و انگلیسی آموزانیده می شود. با نظرداشت پیشگویی آب و هواشناسان که رمضان زمستان امسال سرد و طولانی می شود و به این خاطر از نقشه زیاد انگشت و هیزم و در انبارهایشان مواد خوراک ذخیره کردند. یک قسم مواد خوراک را هر ماه دسترس می نمایند و در این سمت مشکلی ندارند. طی چند سال اخیر در نزد دانشگاه دولتی کلو به نام ابوعبدالله رودکی کودکستان تشکیل کرده شده است که عین زمان در آن 200 نفر فرزندان آموزگاران و کارمندان دانشگاه تربیت میگیرند. همه اتاقهای این مؤسسه با تجهیزات معاصر گرم‌دهنده برقی و تجهیزات و لوازمات لازمه تامین کرده شدند. در کودکستان ما 200 نفر کودکان از سن 3 ساله تا 6-7 ساله به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است که در کودکستان وابسته به مسئله زمستان گذرانی تیاری های پیشکی دیده ایستاده ایم و همه گرد و اطراف بنا شیشه بندی شده همه گروه های تعلیمی با پیچ های برقی تامین می باشند. وابسته به دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همه مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی، زبان های خارجی آموزش آنها براه مانده شده است که این وابسته به طلبات امروزه در مؤسسه ما نیز زبان های روسی و انگلیسی به کودکان آموزانیده می شود که با وجود آنه که فعالیت کودکان سنی تا مکتبی این پیش از همه بازی است که توسط بازی آنها در روند بازی ها انکشاف روحی و جسمی می گیرند و انکشاف نطق و در برابر این با زبان های روسی و انگلیسی را نیز می آموزند. با اطلاع ریاست معارف شهر کلوب همه مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و دیگر مؤسسه های ساحه معارف شهر کلوب به موسم تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 آماده می باشند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید. در حوشیه آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از تاجیکان آینه تاریخی ملت و علم فروغ معرفت با اقدام ریاست معارف ولایت ختلان در شهر و ناحیه‌های ولایت آزمون بهترین خواننده کتاب‌های علمی و بدیعی ادامه دارد. این آزمون در ناحیه واسع در 2 دور دایر گردیده غالبان معین و به دور ولایت راه خط گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش خوجا نظریف. اینها کارمندان شعبه معارف ناحیه واسع اشتراکچیان دوره ناحیوی آزمون ولایتی بهترین خواننده کتاب‌های علمی و بدیعی میباشند. هر یک اشتراکچی با ورقه‌ای که در آن کتاب‌های خوانده‌اش و مقاله‌هایی که در روزنامه‌های دوری چاپ آورده است و دیگر موادهای ایجادی نزد حکمان آزمون برآمد کردند. مرادعلی حسینов مشاور فنی زبان انگلیسی است. از ورقه پر کرده‌اش معین می‌گردد که او در برابر کتاب‌های صحافی بسیار کتاب‌های بدیعی مطالعه نموده با زبان انگلیسی شعر هم ایجاد کرده است. مثل مرادعلی در این آزمون آن مهارتی که معلمان داشتند و از آن دیگران خبر نداشتند اینجا آگاه گردیده به هنر و سخنرانی معلمان از میان حکمان احسن خواندند. آزمون مذکور در حوشیه آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکان آینه تاریخ ملت علم فروغ معرفت از جانب ریاست معارف ولایت ختلان راه اندازی گردیده. طور از میان حکمان گفتند در سمت بلند برداشتن سویه دانش آموزگاران از منفیت خالی نیست. این آزمونی که از طرف سیاستمدار ورزیده فرزند بارمند خلق تاجی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان اعلان شد، یک تکان جدی در تفکر ذهنی نسل جوان ما و نسل کلانسال ما با وجود آورد. کتابخانه هایی که تهی از خواننده بودند امروز پر از خواننده شدند. امروز مردم ما بار دیگر رو به کتاب و کتابخانه آورد و این آزمون ها همچون برای رسمیت نیست. وقتی کس این را از نقطه نظری واقع بینانه علما تحلیل میکند میبیند که این آزمون ها در آینده های نزدیک نتیجه های دلخواهی میدهند که ما را با دست آوردهای این عالمیان بار دیگر اعتراف میکنند.
اگر ما با تاریخ مردممون نظراندازی کنیم میبینیم که چنین آزمون ها در تاریخ مردم ملت ما وجود داشتن و نتیجه همین آزمون ها بودن که مردم توجیک به جهان اولی بن سینا را داد، ابوریحان بیرینی را داد، شاهنامه فردوسی را با وجود آورد. همه این ها نتیجه آزمون ها بودند. مثلا میگیریم در عصر 17 در عصر 15 و 17 در هرات یک دایره وسیع فرهنگی و علمی با راهبری عبدالرحمن جامی ارزی وجود کرده بود و من همه جرات خان آزمون ها میشدن به واسطه عبدالرحمن جامی به این آزمون ها راهبری میکرد و نتیجه همین آزمون های سخنوری و سخندانی و سخنسنجی بود که در یک مدت کوتاه تاریخ در همین دایره ادبی شاعران بزرگ، شاعران، نویسندگان و عالمان بزرگ به مانند علی کشچی، شاعر غزلسرای بدرالدین هلالی، حسین واعظ کاشفی و دیگران با میدان آمدند. با آنکه سبوی می ما را بشکستند، با آنکه گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم. همینطور دور اول این آزمون در مؤسسه‌های تعلیمی بین آموزگاران و دور دوم با اشتراک دیرکتورین مؤسسه‌های تعلیمی گزارانده شده غالبان در دور ولایتی آن شرکت می‌ورزند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. ناحیه خوالینگ یکی از گوشه‌های زیبامنظر تاجیکستان بوده با تاریخ باستانی و فرهنگ غنی خود میان سیاحان داخلی و خارجی محبوبیت پیدا نموده است. در حدود ناحیه شماره زیادی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی موجودند که همساله برای دیدن آنها صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی می‌آیند. آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ناحیه خوالینگ در سمت تربیت نسل نورس و جوان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی، احترام و ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن پرقنوات ملت تاجیک و شناخت شخصیت‌های تاریخی خلقمان مساعدت می‌کند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه خوالینگ یکی از آثارخانه‌های تاریخی کشورشناسی در تاجیکستان به حساب می‌رود که سال 2004 در ناحیه تأسیس یافته. در آن نگاره‌های تاریخی از عصرهای سنگ و برنج نگاه داشته می‌شود. آثارخانه شعبه‌های عصر سنگ، عصر برنج، عصرهای میانه، شهر مونک باستانی و دیگر دوره‌های تاریخی را در بر گرفته تجسمگری تاریخ و تمدن قدیمی آموزنده ملت تاجیک میباشد. خوالینگ یکی از مرکزهای تمدنی بشریت اصلا به حساب رفته از گذشته دوری نیاگان ما خبر می‌دهد. چونکه باستانشناس مشهور روس وادیم الکساندر رانوف تاریخ باستانی ناحیه خوالینگ را اثبات کرده است و نشان داده است که گذشته ملت ما، گذشته ناحیه ما یکی از قدیمی‌ترین موضع‌های زندگی انسان به شمار رفته است. در دهه کلدره ناحیه از چقدری 30 متر اشیاءهای زیادی عصر سنگ دریافت شد که از تاریخ 850,000 تا 1 میلیون ساله دوران گذشته ملت ما خبر میدهند. در برابر این ما کوشش کرده ایستادیم که نگارها را از دست مردمان دسترس کرده پیشکش تماشابینان بینندگان گردانیم. ما کوشش کرده ایستادیم که در آینده سیاحان به این دیار به این منظر نگاره‌های آثارخانه ما بیشتر دقتشان جلب شود و از نگاره‌ها و اشیاءهایی که از تاریخ انتیقه ملت ما خبر میدن آنها دیدن نمایند. در آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه خوالینگ زیاده از 4000 نگاره بازگو کننده تمام دوره‌های تاریخی از جمله 2000 آثار زرگری، کلالگری، آهنگری، میسگری، شیشه‌پاره‌ها، سفالات گوناگون روزگارداری، ظرف‌ها، بازیافت‌های اسباب‌های سنگی و دیگر یادگاری‌ها جمع‌آوری و نگهداری کرده می‌شود. یادگاری‌های آثارخانه مربوط به عصر سنگ، عصر برنج، عصرهای میانه، دوره پیش و بعد استقلالیت دولتی بوده. سال 2019 با اشتراک پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با طرح نو زمانوی مورد استفاده قرار داده شده است. بیشتر سیاحان داخلی و خارجی از آثارخانه ما دیدن میکنند. در یک سال زیاده 2,500 تماشابین از خارج آن از گوشه و کنار کشور آمده از آثارخانه ما دیدن میکنند. و به نزدیکی مثلا از فرانسه ایزابل نام دانشمند جوان گذر کرد با همراه رفیقانش اینجا دیدن آمدند و
кӯшиш гуфтан дар оянда ҳаракат мекунам ки масъалаи илмӣ бояд ба чоп расонам ки аз таърихи ҳамин гузаштаи нигораҳои диёри ховалинг хабар диҳад. дар баробари осорхонаи марказии ноҳия дар мавзеи дараи мухтор ба хотири арҷгузорӣ аз ҷонисориҳои қаҳрамони халқи тоҷик восе осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявӣ ба номи восе дар як табиати зебову диданӣ таъсис дода шудааст ки ҳамасола аз он ҳазорон нафар сайёҳон дидан менамоянд. дар осорхона 1893 нигораҳои сангиву сафолӣ аз ҳаёти ҳамондавраи халқи тоҷик, либосҳои миллӣ, нигораҳои кориву мусиқӣ ва нақшу нигорҳои миллӣ ба намоиш гузошта шудааст ки муаррифгари таърихи пурифтихори миллати тоҷик мебошад. осорхонаи ба номи қаҳрамони халқи тоҷик восе дар як мавзеи бениҳоят зебо ҷойгир шуда ва бо табиати дилфиреби худ дили ҳазорҳо сайёҳони дохилии хориҷиро бурдааст. дар 9 моҳи соли 2024 аз ин ҷо 5766 сайёҳи дохилию хориҷӣ дидан карданд ва бисёри аз ин нигораҳои дар осорхона буда асрҳои 19ро дар бар гирифта ва инчунин аз асрҳои санг низ ки дар бозёфтҳо аз асри санг аз лоҳутӣ, оби мазор ва кулдараи ноҳияи ховалинг ёфт шуданд ба марази тамошо гузошта шуданд ки онҳо тақрибан 1 миллион сол таърих доранд. маврид ба зикр аст ки осорхона таърихи зиндаи ҳар як халқу миллат аст. дар осорхона таъриху фарҳанг, расму оин ва урфу одат ҳифз карда мешавад. халқи тоҷик дорои таъриху фарҳанги бою ғанӣ буда, аз ин рӯ дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар осорхонаҳои таърихӣ вуҷуд доранд ки дар он нигораҳои нодири ниёгонамон ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешавад. гузориши муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навед аз ноҳияи Ховалинг. дар фаронса намоишгоҳи байналмилалии автомобилӣ анҷом ёфт. давоми як ҳафта дар ин ҷо муосиртарин намунаҳои автомобилҳои барқӣ намоиш дода шуданд. дар шаҳри Нью-Йорки Амрико ҳафтумин озмуни байналмилалии пианинанавозон оғоз ёфт. дар ин чорабинии фарҳангӣ намояндагони 9 давлати дунё иштирок мекунанд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. дар маркази намоиши Порт де Версали Фаронса намоишгоҳи автомобилӣ ба кори худ хотима бахшид. ин қадимтарин намоишгоҳи автомобилӣ дар ҷаҳон аст ки бори аввал соли 1898 ташкил шуда буд. соли равон чорабинӣ 14 октябр шурӯъ шуд. давоми як ҳафта дар ин ҷо муосиртарин намунаҳои автомобилҳои барқӣ намоиш дода шуданд. истеҳсолкунандагони мошинҳо аз Аврупо, Осиё ва Амрикои Шимолӣ дар намоишгоҳ иштирок намуданд. озмуни ҳафтуми байналмилалии пианинанавозон дар Нью-Йорк дар маркази мусиқии Кауфман оғоз шуд. 16 нафар иштироккунандагон аз 9 мамлакат ба ин ҷо омада маҳорати худро нишон медиҳанд. ҳар як шахс дар асоси талаботи комиссияи озмун 2 асари интихобшударо пешниҳод мекунад.